Bismillah. Assalamualaikum tuğanlar. Hurmatly bizdin kattалуучулар. Болот акадан чыгарылыш болот достор. Болот аканын жаңы аттары келиптир Болот аканын сарайына. Болот ака бүгүнкү чыгарылыш боюнча маалымат бериң. Ассалаmu алейкум. Жакшы ака? Жақсы, алейкум ассалам, Замир. Ден соолуктар жакшыбы? Жақсы, рахмат. Кандай аттар келип калды чыгарылышта? Замир, мына ол 2 ат Россиядан келди, Замир. Келгенине 3 күн болду. Жаңы эле келди. Ооба. Bunisi 5 yaş, bunisi 4 yaş. Мына кара 5 жаш. Kara 5 yaş, kara Angliçan, Zamir. Жерде 4 жаш. Jerde 4 yaş, ana bu jomenen alıgı Sovetsk argındaşkan. Советский тяжба. Ооба, Sovetskler poltiya argındaşkan. Азыр эми булар кандай ал жакта тургандан минип үйрөтүштү. Россиянын каягынан келди ага? Ростовтон. Ростовтон келди. Ооба, азыр аларды мына эгер токудук минип дагы көргөзүп коебуз, Замир. Ал жакта кичине үйрөнүп келген экен да. Мына достор. Ушул келди да, свежий перегондо. Свежий перегон экен да. Эки күндө келди, эки күндө кичине неме болду бака, өздөрүнө келип атабы? Эми өзүнө келди биширине. Мына Келиш жакшы келди. Эбай жакшы алып келди. таза эле келди, а? Таза келди. Тояктан уруп албады. Жок, кечине бир сарапиналар бар. Аз-маз. Ондай эле эмес. Анда ака места көтөлө. Места көтөлө. Ошол жерден бир минип тартып көрсөтөлү, а? Ооба. Россиядан жаңы келген аттар болсо, ошол жерден эме көрсөтүп силерге берели туугандар. Биз менен чогуу туруп алдыдагы номерлерге чалыңыздар. Бааларын айтабыз ака. Ооба, айтабыз. Болду, баштадык. Мына достор, бул биринчи номердеги дагы чыгып калды. Ака жерден маалыматын бериң апа. Ака. Жерден ошо Замир. Жаш боюнча 4 жаш. 4 жаш. 4 жаш. Бою 1.60-тан үстү. 1.60 плюс минусу бар, а? Ооба. Эми ака атты азыр кыйнабасак керек. Россиядан келген болсо. Булар али басыгындагы таба элек, Замир. Басыгында таба элек азыр, а? Таба элек. Бирок өтө сонун экен үстүчү. Ал жакта улак көргөн эмес бе ака? Жок. Улак көргөн эмес. Күнү болуп калып зоргула үйрөтүлүштү аяктачы. Эми ошо туруп калды эле мен айттым эле суранып үйрөтүп койгон алды. Ассаңар жейсиң. Караңыздар. Бою 1.60-тан жогорураак. 60'тын үстү, Замир. 60'тын үстү. Эми палбанга туура келип тарбияны көрүш керек. Тарбияласа жакшы кылат, Замир. Палбан экен, а? Аттарында деле баягындай папактар жок да эми. Карчытты караңыздар. Карчыттуу экен. Бурсактуу. Алды такалап коюпсуз. Ооба, алдын такалады. Жаңы экен, а? Жаңы. Жаңы. Аркасы такалап алыпсыз. Жок, такай көрө элек, Замир. Бастырыңчы ака. Эми тарбияга жатат экен, тарбиялаш керек экен да ака. Секин эле минип калып. Кырын эле мине бериң. Баасы канча ака? Баасын айтыңчы анда. Баасын, Замир. Канча койсоң ка? Эми Россиядан деле келиш бир азап болсо керек ака. Алып келиш деле $3.500 жакын эле, Замир. $3.500, а? Ооба. Бирок өтө жакшы күндөгүн тарбиялап алса. Тарбиялаш керек экен да. Эми минги болду. Үйүргө коюлса керек ал жакта, а? Ошо үйүрүнөн кармашкан. Үйүрдөн кармашкан. Мына достор, баасы өтө сонун коюлду. Тарбиялап алам деген биздин көрүүчүлөр ушул Болот аканын атын көрсөңүздөр болот. Дыханиялары, туяктары таза. Таза. Мына жер кичине жептирде. Ооба, кичине буктар урулган. Урулуп турду. Мындай эле страшный место. Келгенде 2 күн эле болуптур. Айда бериң. $3.500 баасы жакшы коюлду. Кийинки Англичан каны бар дедиңизби? Ооба, Англичан. Ошону көрүп коелучу анда. Мына туугандар, жанагы Англичан дагы келди. Буну дагы тартып көрсөтүп баштайлы. Болот аканын Россиядан жаңы эле келген 2 күн болгон аттар. Бунун жашы канча эле ака? 5 жаш, Замир. 5 жаш. Англичан экени көрүнүп турат экен, а? Ооба, Англичан. Жаныбар арык, Замир. Арык ба? Ооба. Кабыргалары саналып турат ама. Бою боюнча да 1.68 чыкты. 68 сантиметр. Ооба. Булар эми гүлүктөрдөн да, Замир. Гүлүк сымал. Бирок Англичандар да өтө күчтүү болот, Замир. Мына биздин 5-5 чабылат. Көп Англичандар чабылат дейбиз, а? Эми бунун деле тарбиясы жок ба ака?
Bunuki desem ondan qaraganda erteroq üretildi. Ertaroq üretildi. Biroq Evet. ulaq görelek buldu ele. Yok ulaq görelek. Ulağı yok ha. Bakalasa tarbiyasi geldi. Şimdi bunu bağış gerek tamam. Hmm. Birinci alış gerek. Alış gerek, anam bağış gerek. Bağış gerek. Ana kışta salış gerek. Ha, alış gerek, alganda da жақсы beriş gerek baka. Pova. Sıra Bağısında. beriş gerek. Tars tars. Ha. Ekası eken de. Tekası olur. Canından görset öyle. Geçen takanıcı geçe gördü Zamir. Onun arkan tuyak takıp görelek buna. Tolk aldılar alıp koydunuz ha. Ama Birincilerden eken de bu la. birincilerine ne olsa tuyak taraş mesela. Bunu bastırıp görgüzüyor Zamir. Nerak böyle. Oldu. Bastır. Çapayız mı? Yok yok Zamir. Çapayız. Ana. Cıl olatıp koyun aga, cıl olsun. Öte küçük olsa. Geçe bir hep kalk gördü. Kakkanda. Ha başlarını. Dağı bir. Emi küçlü terbiyelaş gerek eken de aga. Hazır emiyle başlap koyupsunar da ha. Başta koydum. Tuyakları taza. Yaktarı taza. Butta kıskası ayıp çok aga. Ha. Kelle kalk gelle Zamir. Toktan şu köküröklerini bir alayın. Öte arık eken aga. Ya arık için Zamir. Bunlar bağılsa vapşe sulu atlardan bulakta. İçki toyduk. Lan dişini açıp duratıyoruz. Dişten daha bir görüp koymazlar kavar. Kavaklar. İçine kava başlarını vurup ha. Ova Zamir. Telefonu süzgülögen okşayt. Bunlar ısıkta. Final bilette. Hmm. 5 gün 6 gün yol yürüyüşü. Bağısını aytıp koyun demek ha. Ya bunu da 3,5 dolara koydum Zamir. 3,5 ha. Ne var? Yakınırak hele. Eko şu 7.000 dolar. Yaxşı söylesin. Hmm. Dayla kıl terezi bakalasa. Oldu. Bağların atlarga jaraşa kılıp koydunuz жақсы Ne kılsa. var? Hem tarbiya soğuğunda buldalı aytılmak da bir 7-8 de o ha. Ova 7-8 de aytatlar. Andıktan tuğanlar Özde alıp, menet kılıp, al görsün faydasını Zamir. çekinleri жақсы eкен. Öte yaxşı ekan. Екі өніп Gel oşun için özlerini oңdayır işte. Eskalasa. Hadi Slaviyatlar zaman kıynalat 10 gün 15 gün geçeyim Zamir. Bunlar özlerini tüzleyir işte. Oldu. Kıldığı bastırıyorum. Mına туғандар тарбияны көре тұрған екі аттың маалыматын айтып беріп қойдық. Достар, Россиядан келген аттардың бұл отаға маалыматын жеткізді сіздерге. $3,5 мың екеуінің бағасы бір қойылды. Болды.